gede, red green blue. Ini mode ketiga, red green blue white. Halo, Assalamualaikum Tante Brosis, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat dan bahagia. Nah, kali ini Ulun MuRezTa Fish Channel membeli lampu warna baru, dikarenakan lampu yang lama sudah putus setelah pemakaian kurang lebih hampir 1 tahun. Di sini Ulun akan sedikit mereview lampu dengan merek Kiyosaki, panjang 60 cm, 8 watt, LED, celuk, serta memiliki 3 mode warna. Oke Om Tante Brosis, ikutin terus video kali ini. Namun sebelum mulai, angkat baiknya klik tombol subscribe, like, comment, dan share channel ini agar semakin semangat dan memberikan informasi mengenai dunia perikanan kasar. Selamat menonton. Assalamualaikum. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here.
Oke Om Tante Brosis, sampai di sini dulu video kali ini. Apabila ada kesalahan informasi yang memberikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Ulun undur pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.